Mama, znaš šta? Gledam sad ove neke apartmane ovdje na Airbnb, mogli bismo otići u Zagreb, šta misliš o tome? Odlično. Sve je počelo 5. januara u 7:46 ujutro. Došli smo na ovu ideju da odemo u Zagreb, bukvalno nije odakle, tako da spakovali smo stvari, ušli u auto i krenuli. Nismo imali nikakvog plana šta da radimo u Zagrebu, ni gdje da odemo, međutim, to smo shvatili poslije. Dok smo bili na autoputu, obaspao nas je jutarnji izlazak sunca i stvarno je moćno izgledalo. Do Zagreba smo se vozili oko 6,5 sati i jako se odužilo, međutim na kraju je ipak vrijedilo. Zagreb! Nakon 7 godina opet sam u Zagrebu. Te noćice nisam nešto raspoloženo osjećao za snimanje vloga, tako da sam odlučio da šetam sa svojom porodicom i uživam u čarima adventa Zagreba. Došlo je sljedeće jutro i bili smo spremni za nove avanture u Zagrebu. Predivno je i presunčeno ovdje stvarno. Sve je tako puno bolje po danu. Znači, definitivno. Tamo idemo. Prvo što smo radili tog dana jeste da popijeli smo se na Vidikovac i vidjeli Zagreb odozgo. Da, lijep je odozgo, međutim nije lijep kao Sarajevo, iskreno. Hoćemo do muzeja iluzija ići. Može. Sljedeća destinacija, muzej iluzija. Znači, vidite ovo sad. Ovdje se vidi trokut. Prođeš, brate, ovdje, odjednom kocka. Ovdje piše da je ovo levitirajuća voda unutra. Ludilo, je ovdje? Ovo je isto cool stvar, vidite ovo sada. Waaaa. Aj, brate, ovo te prati svugdje. Oj, koliko Hamzonija ima ovdje, prate, čitava armija. Onda je tu najbolji dio muzeja. To je bilo moćno, jel de? Da, premoćno. Baš je cool ovo bilo, baš cool. Ali ono što mi se sljedeće desilo je vjerovatno jedna od najuzbudljivijih stvari koja mi se desila u Zagrebu. Našao sam se sa svojim prijateljem Lukom Hrvatićem i on je donio jedno jako veliko iznenađenje.
Oh yeah. Vajde, ovo je Luka 5253, ako ga ne znate. Niko ne zna ko je Luka 5253. Napokon, nakon ovog vremena. Koliko smo mi gledamo... Ti nije lakše? Evo Harun sada probava ovdje. I sad polako. Nemoj se zapiti u mene, molim. Odlet. I tako je svanuo novi dan. Bio je sunčan dan kao i jučer i to mi je jako popravilo raspoloženje. Danas je treći dan u Zagrebu i danas se vraćamo kući. Međutim, prije toga, da se upoznam sa nekim. Trenutno se nalazimo s Franom, to je s Njofricom. Golub! Ako ne znate ko je Njofrica, pogledajte mu kanal u deskripciji, on ima fakat dobre videe i zaslužuje puno više nego što ima. To govorim od kad ga znam, tako da... Sad nas Fran opet vodi gore. Ne, brate, to nije fino, to je nasilje, to je nasilje. Mi se tako volimo, pusti nas. Izvini. Ok, idem, čao. Nažalost, rastali smo se sa Franom i sada je vrijeme da idemo kući. Većinu puta sam prespavao, zato i nemam puno nekih snimaka, ali uglavnom to je to što imam. O da, isvratili smo u Ikeu. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, comment i subscribe i vidimo se sljedećeg puta, a do tada lijep pozdrav. O da, i još jedna stvar. Jedan veliki pozdrav za Aleksandra Kuburića, svi ga followajte u linku u deskripciji ispod videa. Ok, sad se vidimo stvarno.